अहानबदा मरोइबा पाव स्टेट असिदा लेरिबा इंडिजिनस ट्राइब्स सिंगदा इंडिजिनस स्टेटस पीरबनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे। तांखुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ना उखरुल अमसुंग कामदोंग डिस्ट्रिक्ट इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग तौबदा आथिंग थमलकली फिबम अमतदा नागागी होमलैंड बॉर्डर फेंसिंग तौब यारोई हाइबा वाफम थमलखरे। अमदी चीफ मिनिस्टर लाइरिक हाइमिनसी प्रोग्राम की मखादा मोबेट्स नसिंदुना पांगथोकपा 6 months free remedial coaching program की येडिपुक सेंटर दा येंगसिन खोंगचर चटपा मतमदा छात्रसिंग की माइकैदगी अमदी स्कूल अथॉरिटी की माइकैदगी अपेनबा फोंदोरखरे। मयाम बुक्रमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंगबु सुरबला माइरेम्बम तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी। पॉलिटिक्स तौबा मतमदा लेबाकी इंटीग्रिटी ngakpa mathau tai haidaduna state asida leiriba indigenous tribes singda indigenous status piragani haina chief minister n birena fongdokhre। wafam asi ngasi changangaida leiba harvard school gi silver jubilee celebration function amada saruk yaraduna fongdokhibani। chief minister na makha taraduna hai leibak asigi maramda mahairoi singda ningthina khanghanba mathau tai maramaduna hauzik tamliba syllabus singda अहेनबा लमदम असिगी वरी सिंह हपचिंदुना माहिरोई सिंह दा हेना पुवारी सिंह खंगहनबा होटनरगनी हाइकी। नाकन अमरोमदसु हौजिक थोकलिबा इरांग असि लेबाक असिदा लेरिबा कांगलुप सिंह गी मरक्ता ज्ञान तानारंबा थोकलबदी इरांग असि कम्युनल ओइरमलोय। पॉलिटिशियन अमा ओइना इरांग असिदा सोखनलबा मयुम मकै लेजद्रबा इमुंग मनुंग सेना खाइनरबा सिंह असिगिदमक अंगंबा होटनदुना असेंबा पॉलिटिशियन गी मगुन ngakani लोइनना लेबाक असिदा तुंगी मिरोलना याइफनबगिदमक इलीगल इमिग्रेंट सिंह तकथोक्तुना इंडिजिनस ट्राइब सिंहबु योखतुना नेशनल इंटीग्रिटी कायहंदना थमनबा होटनगनी हाइबा वाफम सिंह थमखी। थरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. बसंत कुमार पाछोय एसी के एमएलए सपम कुंजकेशोर मोइरांग एसी के एमएलए टी.एच. शांति स्कूल अदुगी प्रिंसिपल डॉक्टर कोनजेंगबम नबचंद्रसु थौरमदुगी मयाई तंगबन लौखी। मसिदा नतना हंदक चहीगी नीट परीक्षादा माई पाकलबा छात्रसिंगदसु पुकनिंग थौगतप उतुना खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनबा उतखी। तांखुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ना उखरुल अमसुंग कामदोंग डिस्ट्रिक्ट इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग तौबदा आथिंग थमलकली। उखरुल अमसुंग कामदोंग डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर ना पुन्य चेयर लौदुना उखरुल डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल दा बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट की मतंगदा मीटिंग अमा पांगथोकी। मीटिंग अदुदा तांखुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उखरुल अमसुंग कामदोंग की विलेज हेडमैन सिंह उखरुल असम राइफल अमसुंग बीआरटीएफ की एसपी अमदी ईस्टर्न कुकी चीफ एसोसिएशन इ.के.सी. ना सरुकिया की। मिफम अदु लोइरबा मतुंग तांखुल नगालोंगी वाइस प्रेसिडेंट आर.एस. जोलिसना मीटिंग अदु हाई डिप्यूटी कमिश्नर ना बॉर्डर फेंसिंग की पॉलिसी की मतंगदा वफम सिंह थमखी। अदुम ओइनमक अखोइना वफम अदु याखिदे। फिबम अमतदा नागागी होमलैंड बॉर्डर फेंसिंग तौब यारोई। महाकना मखा तारदुना हौजिक लेरिबा मकोइगी फिरेप असिबु मथक थोंबा ऑथोरिटी सिंगदा खंगनबा रिक्वेस्ट तौकी हाइना फोंदोरकी। लोइनना चटलिबा चही असिगी अक्टोबर अमदा इंडिया के होम मिनिस्टर दा हिरमसिगी मतंगदा मेमोरेंडम अमा पिसिंदुना उखरुल अमसुंग कामजोंगा ताइनबा मफम सिंगदा बॉर्डर फेंसिंग तौबा खुदकता लेपनबा डिमांड तौकी हाइना फोंदोरकली। मणिपुर माइनॉरिटी एंड ओबीसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी मोबेट्स सिंधुना चीफ मिनिस्टर लाइरिक हाइमिनसी हाइबा प्रोग्राम की मखादा पांगथोकपा 6 months फ्री रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम की येरिपोक की सेंटर अमा ओइरिबा द अंटार्कटिक इंग्लिश स्कूल दा खंगहंदना खुदकता येंगसिन खोंगचत ओइना चटपदा स्कूल अदुदा मरम चाना छात्रसिंगी मसिंग यामना अमदी ओजासिंगना निंगथीना ताकपी तंबीबगी ममी उई हाइना मोबेट्स की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एमडी अलामजाना फोंदोरकली। कोचिंग क्लास असी अखोगी था तरुक चुपना पांगथोकपनी अदो मसिदा क्लास 8, 9, 10 अमसुंग 11, 12 की क्लासिंग यावबा सेंटर ने मसी अखोइना इंस्पेक्शन लाकपनी मोबेट की साइट तगी अदो स्कूल असिदा अखोइना ओजासिंग लोइना ताकपीरमी अदुगा छात्रसिंगसो मसिंग अदुम जना कैपेसिटी दो लेबी छात्रसिंगदगी कमेंट लौबदा यामना फजना मसिना कानबा फंगे अमसुंग
मोहिदा यामना फजना ओजासिंग ना ताकपी तंबी ओजासिंग मतिक चाबगी अमसुंग लेफम थोपा अखोइगी फैसिलिटी मयाम अमा कोचिंग से गी गाइडलाइंस की मतुंगिना अखोइना मफम सिदा उबो फंगी अखोइना याम स्ट्रिक्ट ओइना कोचिंग से चंगसली अदुना मसिदैदा angangsing yawhallaga government tawriba khudong chaba honorable chief minister gi pandam masigi vision ase nakoi gi mayam na kana basi lobiyo ana adumaina thamjage Mahangna makhatana chief minister gi scheme makhada pangthokliba free coaching adu da yauriba tongan ba mahiroi singa wari watai sanaba matamdasu yamna positive oiba response taba fangi haidaduna oza sing amasung school gi authority busu thagatwa phongdorakli loinana project officer da mahiroi amana coaching asigi matangda paudam lakli masigi free coaching ase yaurubadagi aingonda improvement khara lae Hariba Movet ki tuitionization birupagi damakta Honorable CM of Manipur Thagachari matung desu sigumba Movet ki tuitionization makhatana phajana pangthokpa Honorable CM da ya apil ma tawjari amadi school adugi chairman asu program asina school fees ningthina thiba ngamjadaba amasung private tuition toba ngamjadaba mahairoi singda chauna mateng pangi coaching asibu takpi tambiriba oza singnasu mahairoi singbu ningthina takpi tambi loinana mama mapa oiba singi maiki degi apenba poknaduna chief minister lerik haiminasi hairiba scheme amadi mobetsbu amasung school asibu thagat wahi kya tongan ba school authority singda thamlakli hairi coaching asi tawdagi hana school asida yamna wana phibawa riba satra sing coaching tawbadi ngamjadaba angu singda yamna kana bapi abadi masina mahona class ta tangkhiba singdo khanghodo singdo middle class asina makoida sukmatik kana bapi rai khoina satra ki assessment lawjo matamda satra singdagi aidi improvement the progress lebasi yamna thengajare aduna hairiba Sri Honorable Chief Minister Manipur and Biren Singh na asigumba CM Narik Haiminasi Haiba program ama thambiribasi leba ki damakta education sector da yamna kanaba piba adumba program amani Rongmai Naga Students Organization Manipur ransom na railway driver amabu kidnap tawba amadi tamtina phu chairakhibabu yaning taba phongdorakli information and publicity secretary ransom Thwandinglung Kamaina Thadorakpa Chirolamada Kambiron Pulen Village None District gi Joshua Kamai Apopagi Ming Mr. 𝐶𝐢𝐯𝐞 Kauba Chahi Kulhumdoi Suraba railway driver amabu Arambai Tengol extremist na 𝐶𝐢𝐯𝐞 gate Imphal East haukiba tarik 5 da thodok adu thoglakibani hairi ransom na makha taraduna asigumba tamthiraba thodok sing sathariba si khudakta lephanba athuba matamda thigatlaga maralgi matung ina chenaba sing dandi piduna Mr. 𝐶𝐢𝐯𝐞 justice phanghanba amadi asigumba wakhal khantadana fuba chaiba amasung kihan khangwanbagi thabak sing lephangadabani haina demand tawki loinana mari leinaba singna makha tana asigumba tamthidaba thodoksi thokhandanabagi damak yengsinaba warning tawki violence atharako matamda khangduna leiroi amadi kaidawnungda justice ta compromise tawroi haina chetna lepli haina phongdoki All Jiribam Sports Association AJSA na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda sanariba sahi tarau humdoi amasung makhagi oiba district level mini boys tournament 2024 gi ngasi sanakiba match ta CKC na ichel club pu goal 10 da maithiba pikre hayengi match tungthil pung ahum taba matamda andamoi club ta Oriental club ka sanagani hairi amadi ngasi gi match asi Aziz Heather Jabed Hussein KS Nilakamal amadi A Ivoton Singna conduct tawki hairi District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam gi Babupura da laiba Lamlen Community Hall Kam Kangsangda sanariba anisuba Ilangbam Punima Devi Laimadol Kang Tournament 2024 gi ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta LEC Babupura na MNC Ningthembambu Panjal Tariat Marida Thoiduna LEC Babupura final changre hayeng ani suba semi final match ayuk pung 13 ga makhai taba matamda SAYC Surok Atingbiga Ichel Club Divonga sanagan hairi amadi lakliba tarik 13 da final match sanagan hairi ngasigi match asida KS Basanta Singna referee aduga Atom Iboton Singna scorer oiki hauze aroibada maroiba pawmukhana pizari
State asida laidiba indigenous tribes singda indigenous status piragani haina Chief Minister N Birena fongdokre. Tangkhul Frontier Organization na ukhul amasung Kamjong District ta Indo-Myanmar border fencing tawbada athingba thamlakli. Phibam amatada Nagagi Homeland da border fencing tawba yarong haiba wafam thokre. Amadi Chief Minister Lairik Haiminasi program gi makhada Mobets Nisinduna pangthokwa 6-month free remedial coaching program gi Yaripok Center da yengsin khongchat chatpa matamda satrasing gi maikai degi amadi school authority gi maikai degi apenba fongdona rakhe. Ngasigi una notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri pau matang ase loizare mireng tabi da puna upamukhana khurumjari. पैसा यामना लेजतबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोयब खोदब केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हाइथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदि हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari ICOJ paramedical gi OTT department da second semester exam thazari yo hostel visit ki khudong chabam lei re ko aduga amana akon tuition fee pee haduna sida education mogi system sida phajana soiba khot pa kemta leite phajana tambi isagi lab matik chana leiba library matik chan leiba amsu hostel matik chan leiba na maram oraga hospital da akon hostel visit adum de chatpa fange akoi loijadraga so adum nursing doctor singna akoi da lead tawbiraga ko akoi da takpidana yam experience adugi experience yam leije पैसा यामना लेजतबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय करिगुंबा लेइत्रगसु हाइदि सहीगी स्कॉलरशिप अदुम कंपलसरी अदुम फंगे कोई सिदा तंबदगे अना हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोइदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोइना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब ता चलगा ओइरो अखोइ दुम तवे Institute asina piriba khudong chaba ase mayam punna lominase punna taminase khudong chaba mayam se lominase mayam se punna taminase free counseling session amasung direct admission gi damak makhada piriba number sida call tawbiduna khudong chaba si lobiyu Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering